алайкум тамошобинони муҳтарам. барномаи тилиётии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон бо тозатарин хабару гузоришҳо манзури шумо менамоем. дар оғози барнома таваҷҷӯҳ намоед ба сархати гузоришҳо. حفظ سلامتی اهالی در مد نظر تقویت روند واکسینگذارانی در تاجیکستان. این واکسین زنی پیش از همه بیماری را به حالت سبک میگذراند. таъмини аҳолӣ бо маводи сӯхт аз ҷумла ангешт дар фасли зимистон. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон намоишфурӯши ангешт бо нархи дастрас гузаронида шуд. تطبیق برنامه‌های مشخص در سمت تامین اهالی با آب نوشاکی در خوجند. беш аз 8 миллион истифодабарандаи телефонҳои мобилӣ дар Тоҷикистон. фарҳанги дурусти истифодаи телефони мобилӣ тарғиб мешавад. шарҳи ин ва дигар хабарҳо. дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба мавҷи нави паҳншавии бемории сироятии COVID-19 ва фавти одамон дар баъзе аз кишварҳои ҷаҳон махсус таъкид гардида ба ҳукумати мамлакат дастур дода шуд ки ба хотири ҳифзи солимии аҳолӣ раванди гузарондани ваксина бар зидди ин беморӣ дар Тоҷикистон вусъат дода шавад. дар баробари ин аз сокинони мамлакат даъват ба амал оварда шуд ки нисбат ба солимии худ ва наздикон бепарвоӣ набошанд. Зульфия Раҳимзода гузориш медиҳад. авзои ҷомеаи ҷаҳон нишон дода истодааст ки сирояти COVID-19 дар соли 2021 чандин маротиба шаклашро тағйир дода дар аксар давлатҳои хориҷ таъсиррасонии худро шадидтар гардондааст. шакли нави COVID-19 ки имрӯзҳо дар баъзе давлатҳо хуруҷ намудааст дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта нашудааст ва намояндагони вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ вазъи эпидемиологии мамлакатро мутаддил арзёбӣ менамоянд. бино ба иттилои ташкилоти умумии ҷаҳонии тандурустӣ ягона роҳе ки пеши шиддатнокӣ ва фавт аз сирояти COVID-19 ро мегирад ин ваксинатсия мебошад. имрӯз дар минтақаи хизматрасонии маркази мо ки аҳолиаш ҳамагӣ 95 000 аҳолиро ташкил медиҳад, аз онҳо нафароне ки гурӯҳи мақсаднок 61 000 нафароне ки аз синни 18 ва боло ҳастанд, нафароне ки гурӯҳи мақсаднок барои ваксингузаронӣ бояд ки ваксин шаванд. хушбахтона бо ҷалби кормандони муассиса ба ҳолати имрӯза вояи аввали ваксинро 99% мо дар минтақаи хизматрасонӣ иҷро кардагӣ ҳастем. ӯ 1% ки мо иҷро кардагӣ ҳастем, ӯ нафароне ки сабабҳои узрнок доранд, мо ҳаракат мекунем ки яъне ки дар вақти муайян шудан, дар вақти мутаъддил шудан ва саломатӣ ба ваксин фаро гирем. ва дар вояи дуюм бошад ба ҳолати имрӯза дар минтақаи хизматрасонӣ аз шумораи чихеле мо қайд кардем 61 000 аҳолӣ, мо ба ҳолати имрӯза 97% аҳолиро ба вояи дуюм низ ваксин гузарондем. зимни паёми навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифзи солимии аҳолӣ, вазъи эпидемиологии давлатҳои ҷаҳон ва раванди ваксинагузаронӣ дар мамлакат масъалаи меҳварӣ арзёбӣ гардида зикр карда шуд ки дар айни ҳол 60% аҳолӣ эм карда шудааст ва зарур аст ки раванди эмгузаронӣ боз ҳам вусъат дода шавад, зеро ягона роҳи муассири эмин мондан аз ин беморӣ эмгузаронӣ мебошад. ваксинаҳои зидди COVID-19 дар баробари дигар ваксинаҳо бехатар ҳастанд, чунки онҳо аз озмоиш ва равандҳои назоратӣ дар чанд давра гузаштаанд. имрӯз нафароне ки ваксин гирифтагӣ ҳастанд, новбаста ки кадом намуди ваксинҳо Коронавак бошад ё AstraZeneca бошад ё худ Модерна бошад, ҳама нафаро метавонанд ки гирифтори беморӣ шаванд. лекин ин ваксинзанӣ пеш аз ҳама бемориро ба ҳолати сабук мегузаронад. яъне ки бе ягон аломат мумкин вирус дар организм ворид мешавад, аммо бе ягон аломати, бе ягон зуҳурот метавонад ки бемориро пишт сар кунад. аммо нафаре ки ваксин гузаронда набошад, бемориро яъне ки мумкин то фавт оварда расонанд. ба хотири ҳамин бисёр аз шаҳрвандон хоҳиш кардани ҳастам ки нафароне ки ваксин накардаанд ба ҳар як суханое ки ягон далели илмӣ надоранд, ягон исботи илмӣ надоранд, дода нашаванд ва аз машварати кормандони соҳаи тиб истифода баранд ва ба ваксинзанӣ худро фаро гиранд. бо вуҷуди он ки шакли нави COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон вуҷуд надорад, ҳар нафар бояд дар гирифтани ҳатмии ваксина масъулият дошта бошад. зульфия раҳимзода, маҳмадсаид камол, фирӯзи мусо, ахбор. дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид шуд ки ҳукумати мамлакат бо мақсади дастгирӣ ва ҳавасмандгардонии ҷавонони лаёқатманду соҳибистеъдод дар 30 соли соҳибистиқлолӣ шароиту имконияти заруриро фароҳам овард.
ҷавонон ояндаи давлату миллат ва қувваи пешбарандаи ҷомеа ба ҳисоб рафта дар муаррифии давлати миллӣ, ҳифзи арзишҳои истиқлолият ва рушди Тоҷикистон саҳм мегузоранд. бо мақсади ҷалби ҷавонон ба варзиш дар давоми солҳои 2011-2020 дар мамлакат қариб 3000 иншооти варзишӣ сохта шудааст. шарҳи бештар дар гузориши ҳамкорони мо. аз шумораи умумии иншооте ки ба ифтихори ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру сохта шудааст, 23%-ро иншооти соҳаи варзиш ташкил медиҳад. ин ба таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳаи варзиш марбут дониста мешавад. натиҷаҳо дар ин самт имкон фароҳам овард ки ҷавонону наврасон барои тамрин ва иштирок дар мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ аз имкони мусоид баҳравар шаванд. پیام پیشوای معظم ملت پیش از همه در آن درک میکرد که تاثیر بخش بود که زمان در طرفه جشن 30 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان و همزمان آن دستاوردهای زمان استقلالیت که در 30 سال استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان با خوب پیوستند بسیار با قناعتمندی قید کردند و از آن جمله در سمت سیاست دولتی جوانان بهترین سخنها رو رهبر دولت گفتند، زیرا که از اولین آغاز کردن به سر قدرت آمدن پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در سمت سیاست دولتی جوانان و دستگیری جوانان و همزمان جوانان رو همچون نیروی سازنده و پیشبرنده جامعه تاکید میکردند و باعث افتخار است که در ظرف 30 سال استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان اگر ما مقایسه کنیم در تمام سمت‌های گوناگون خواجگی خلق مملکت دیگرگونی‌های و کلاً تغییر یافتند، زیرا که اگر ما تنها در ساحه ورزش اگر نگاه کنیم در زمان استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان زیاده از 3000 انشاءات‌های ورزشی برای تربیه و آب و تاب یافتن جوانان و از آن جمله نسل زمان استقلالیت ساخته و استفاده داده شدند که این در زمان استقلالیت به وقوع پیوست. ҷавонон ояндаи давлату миллат, қувваи пешбарандаи ҷомеа ва захираи стратегии давлату ҳукумати мамлакат мебошанд. ин суханҳоро президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми пешниҳоди паём ба маҷлиси олӣ таъкид намуданд. ҷавонони мо дар дигаргунсозиҳои ҷомеаи навин фаъолона иштирок карда дар муаррифии давлати миллӣ, ҳифзи арзишҳои истиқлолият ва рушди Тоҷикистони азиз беш аз пеш саҳм мегузоранд. тоҷикистониён дар ҳазорсолаи сеюм ва асри пешрафти бесобиқаи илму технологияҳо, яъне дар асре ки тамоми ҷанбаҳои ҳаёт тавассути саводу дониш ва илму технология идора карда мешаванд, зиндагӣ доранд. барои ҳамқадами замон буданд ва рушди давлату ҷомеаро таъмин кардан, омӯзиши илму дониш, хусусан илмҳои табиӣ, риёзӣ, дақиқ ва аз худ кардани касбу ҳунар роҳи ягона ва дуруст мебошад. ҳар як паёме ки амасола ироа карда мешавад, яке дар сатри алоҳида нисбат ба ҷавонони кишвар гуфта мегузаранд, яъне миннатдории ҳамешаягии пешвои муаззам миллат ба ҷавонони кишвар, чун аз сиёсати имрӯзаи давлату ҳукумат ҷавонон дастгирӣ мекунад ва он ҳадафу мақсадҳои ҳукумати кишварро чун ҷавонон пайрави худ медонанд. ҳамасола дар сатри алоҳида миннатдории пешвои муаззами миллат дар паёмҳои худ ба насли ҷавони кишвар ироа мегардад. худ ин як боварӣ ва эътимоди бисёр бузург аст барои ояндаи миллат, барои насли ҷавони кишвар. боз як рӯҳияи болида, боз як рӯҳияи қавиро ба вуҷуд меорад. ҷавонон нерӯи созандаи ҷомеа ба ҳисоб мераванд. маҳз дар замони истиқлоли давлатӣ барои наврасону ҷавонон шароити мусоиди кору зиндагӣ фароҳам оварда шуд ва бо назардошти ҳамин ҳар як нафар худро барои ҳифзи дастовардҳои истиқлоли давлатӣ ва саҳмгузорӣ кардан дар пешрафти дучанди Тоҷикистони соҳиби истиқлол масъул медонанд. бо мақсади беҳсозии вазъи зиндагии аҳолӣ дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шуд ки маоши кормандони соҳаҳои иҷтимоӣ ва фарҳанг аз 1 июли соли 2022 зиёд карда шаванд. кормандони соҳаи буҷетии шаҳри ваҳдат аз баландгардидани музди меҳнати кормандони соҳаи иҷтимоӣ аз ҷумла соҳаи маорифу тандурустӣ ва стипендияи донишҷӯён рӯҳбаланд гардида иброз доштанд ки ҷавобан ба ин иқдомҳои шоистаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар рушди соҳаҳои хоҷагии халқ саҳми муносиб мегузоранд. гузориши Маҳмадалӣ Абдукарим ва Шукруллои Нурулло дар ин хусус.
дар паёми навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ироа доштанд ки ҷиҳати рушди соҳаҳои илму маориф, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар даврони соҳиби истиқлолии мамлакат аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузории бюҷети давлатӣ зиёда аз 97 миллиард сомонӣ равона гардид. дар 30 соли истиқлолияти давлатӣ 3240 муассисаи нави таълимӣ барои 1 миллиону 400 ҳазор хонанда сохта ба истифода дода шуд. бунёду мавриди истифода қарор додани муассисаҳои таълимӣ дар шаҳри ваҳдат дар давоми 5 соли охир 20 ададро ташкил менамояд ки ин иқдомҳои созандагиро бесобиқа метавон унвон кард. ҳукумати мамлакат пайваста талош менамояд ки инфраструктураи маорифро хубтару беҳтар намояд, сол аз сол онро навтар ва ҷаддидтар кунад. аммо кормандони соҳаи давлатӣ аз он ҳастем ки имсол бо ташаббуси пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон музди маоши кормандони хизматчиёни давлатӣ инчунин мақомотҳои юсиҳуқуқ стипендияҳо баланд бардошта шуд ки ин аз он шаҳодат медиҳад ки сол аз сол музди меҳнат зиёд гашта истодааст ва шароити зиндагии хизматчиёни давлатӣ низ хубтару беҳтар мегардад. раёсати маорифи шаҳри ваҳдат кормандону омӯзгорон ҷиҳати пайваста беҳтар намудани вазъи иҷтимоии ин соҳаи калидии мамлакатро аз ҷониби президенти тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон иқдоми маорифпарвона месобанд. бо зиёд гардани музди меҳнати омӯзгорон вазъи иҷтимоии кормандони соҳа баланд гардида мо ҷавобан бо дастгириҳои пешвои миллат насли наврасро дар роҳияи ифтихор аз ватану ватандорӣ тарбия менамоем. дар замони соҳиби истиқлолӣ дар кишвар 173 муассисаи таълимии типи нав, литсей, гимназия, мактаби президентӣ, мактаби байналмилалӣ ва муассисаҳои таълимӣ барои хонандагони болаёқат, инчунин 196 муассисаи таҳсилоти томактабӣ ва умумию хусусӣ бунёд гардида ба истифода дода шуданд. омӯзгорон ва донишҷӯёни коллеҷи омор дар шаҳри ваҳдат аз 20% зиёд гардидани музди меҳнати кормандони мақомоти ҳокимият ва идоракунии давлатӣ, муассисаҳои маориф, фарҳанг, варзиш, тандурустӣ, муассисаҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ ва дигар ташкилоту муассисаҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ ва дигар ташкилоту муассисаҳои бюҷетӣ, инчунин стипендияи донишҷӯён ва дигар намудҳои стипендия ки аз 1 июли соли 2022 татбиқ мегардад, бисёр хушҳол гардем ва ҷавобан ба ин гуна ғамхориҳои пешвои миллат кӯшиш менамоем ки донишҷӯёнро бо ихтисосҳои замонавии ҷавобгӯ ба талаботи имрӯзаи бозори меҳнат дар соҳаи иқтисодиёту саноати мамлакат омода намоем. ҳалли саривақтии масъалаҳои иҷтимоии аҳолӣ ва фароҳам овардани шароит ҷиҳати зиндагии арзандаи мардум, аз ҷумла бо роҳи мунтазам таъсис додани ҷойҳои нави корӣ, зиёд намудани ҳаҷми даромади аҳолӣ, баланд бардоштани музди меҳнати кормандон, нафақа ва стипендияҳо аз ҷумла масъалаҳои муҳимтарин дар ин давра мебошанд ки дар паёми навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ироа гардиданд. маҳмадалӣ абдукарим, шукруллои нурулло, ваҳдат ахбор. барномаи ахборро идома медиҳем. бинандагони гиромӣ, дар доираи дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз ҷониби вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон ва корхонаи воҳиди давлатии ангишти тоҷик ба вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон 30 мошини пурбор бо беш аз 800 тонна ангишт ворид гардид. дар баробари дигар ноҳияҳои вилоят дар шаҳри Хорух намоишфурӯши ангишт бо нархи дастрас гузаронида шуд. гузориши тоҷинисои Файзуллобек. бо мақсади мӯътадил нигоҳ доштани нархи фурӯши ангишт дар ҳудуди вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ва таъмини талаботи аҳолии вилоят бо ангишт дар давраи зимистони солҳои 2021-2022 бо дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз ҷониби вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон ва корхонаи воҳиди давлатии ангишти тоҷик ба вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон 30 мошини пурбор бо беш аз 800 тонна маҳсулоти сухту сӯз ворид гардид. бо мақсади иҷрои дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон, вазорати саноат ва технологияи нави ҷумҳурии тоҷикистон ва корхонаи воҳиди давлатии ангишти тоҷик бо корхонаҳои зертобаи соҳаи саноати ангишт барои гузарондани ярмарка фурӯши
ангишт бо нархҳои дастрас дар қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон инчунин дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ярмарка фурӯши ангишт барои дастрас намудан бо нархҳои арзон ба аҳолӣ ва таъмин намудани аҳолӣ бо сӯзишворӣ дар давраи зимистон ярмаркаи ангиштро оғоз карда шуданд. طبق дастур ба ҳар як шаҳру ноҳияҳои вилоят миқдори муайяни ангишт санг ҷудо гардида дар баробари ноҳияҳои Дарвозу Вань, Рӯшону Шуғнон, Рошқалаву Ишкошим ва ноҳияи Мурғоби вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар маркази маъмурии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон шаҳри Хорух ярмаркаи ангишт ба роҳ гузошта шуд. Барои таъмини талаботи аҳолии шаҳри Хорух бо ангишт дар давраи зимистони солҳои 2021-2022 аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатии ангишти тоҷик 4 мошини пурбор ки зиёда аз 80 тоннаро дар бар гирифт ҷудо гардид. баъди тақсими корвони мошинҳо ба ноҳияҳои Шуғнон, Рошқала, Ишкошим ва ноҳияи Мурғоб дар бозори 20-солагии истиқлолияти шаҳри Хорух ярмарка фурӯши ангишт санг ба роҳ гузошта шуд. Бояд қайд намуд ки дар ярмарка 80 тонна маҳсулоти сӯхтусӯз ба фурӯш бароварда шуда, нархи 1 килограмм ангишт ба 80 дирам баробар буд. сокинони шаҳри Хорух имконият пайдо намуданд барои пасисар намудани рӯзҳои хунуки фасли зимистон миқдори муайяни ангиштро харидорӣ намоянд. ҳар як сокини шаҳри Хорух аз иқдоми неку созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯҳбаланд гардида ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон шахсан пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои дастгирии пайваста ҷиҳати мӯътадил нигоҳ доштани нархи фурӯши ангишт дар бозори марказии шаҳри Хорух ва таъмини талаботи аҳолӣ бо ангиштсанг арзи сипос ва миннатдорӣ бепоёни худро баён намуданд. имрӯз бо нархи хеле арзон ки дар бозор яъне бо 1 сомону 80 درام و در همین جا باشد نرخ 1 کیلوگرم 80 درام می‌ایستد که چنانه که شما می‌بینید ساکنان شهر خوروغ یعنی آن را خرید کرده ایستادند. ярмаркаи фурӯши ангиштсанг ки бо дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон ва корхонаи воҳиди давлатии ангишти тоҷик дар маркази маъмурии вилоят шаҳри Хорух ба роҳ монда шуд, дар дигар ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон идома дорад. дар асоси нишондиҳандаҳои паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олӣ дар самти рушди низоми бонкдорӣ хизматрасониҳо фаррох, дастрас ва бо имтиёзҳо амалӣ карда мешаванд. дар ин замина бонки байналмилалии тоҷикистон барои муштариён хизматрасониҳои бонкиро бо усули нави бонкдорӣ пешниҳод менамояд. гузориш дар ин хусус. услубҳои наву муосир дар низоми бонкӣ дар асоси таҷрибаи пешрафтаи бонкдорӣ роҳандозӣ мегардад. таъсиси шуъбаҳои нави хизматрасонии бонкӣ ва бо ин роҳ таъмин намудани дастрасии ҳарчи бештари аҳолӣ бо хизматрасониҳои муосири бонкӣ яке аз ҳадафҳои пешгирифтаи бонки байналмилалии тоҷикистон буда дар ин замина пайваста шабакаи филиалу марказҳои хизматрасонии бонк васеъ карда мешавад. ин омил ба рушди хизматрасониҳои муосири бонкӣ аз қабили интиқол ва гирифтани пул, анҷом додани амалиётҳои ғайринақдӣ тавассути кортҳои пардохтӣ ва истифода аз маҷмӯи пурраи маҳсулоти бонкӣ мебошад. қобили зикр аст ки дар ин самт мутахассисони бонк такя ба осон шудани хизматрасониҳо барои мардум намудаанд ва чӣ шиори бонк ва чӣ замимаи он таваҷҷӯҳ ба осон доранд. ин замон дар бонки байналмилалии тоҷикистон ва филиалу шуъбаҳои он пешниҳоди кортҳои бонкии байналмилалӣ ва дохилӣ ройгон амалӣ гардида, ҳамзамон барои роҳатии муштариён банкоматҳои зиёди муосир насб карда мешаванд. бояд гуфт ки дар ояндаи наздик бо пурра фаъол гаштани барномаҳои бонкӣ дар банкоматҳои муосири замонавӣ дар як вақт чанд амалиёт аз ҷумла мубодилаи асъор, пардохти хизматрасониҳои мухталиф ва бе ягон маҳдудият супурдан ва гирифтани маблағҳо дастрас мегарданд. барои қонеъсозии талаботи мизоҷони бонки байналмилалии тоҷикистон хизматрасониҳои дастрас роҳандозӣ шуда бо такя ба барномаҳои хос, яъне ҳамёни мобилии IBT24 ва замимаи интиқоли маблағ осон ки тариқи телефонҳои мобилӣ низ истифода мешаванд, тамоми намуди хизматрасониҳо аз тариқи ғайринақдӣ бо таври электронӣ дар реҷаи 24 соат дар як шабона рӯз ва 7 рӯз дар як ҳафта амалӣ карда мешаванд. ин гуна амалиётҳо барои интиқоли маблағҳо аз хориҷи мамлакат аз ҷумла аз Федератсияи Россия осону қулай буда барои шаҳрвандон имконоти фаррохро дар истифодаи хизматрасониҳои бонкӣ пешниҳод менамояд. интиқоли зуди маблағҳо аз Тоҷикистон ба Федератсияи Россия ва аз Федератсияи Россия ба Тоҷикистон, кушодани суратҳисобҳо, муомилоти саривақтӣ, додани қарзҳои имтиёзнок бо фоизи паст ва ғайраҳо дар заминаи татбиқи технологияҳои муосири рақамӣ дар фаъолияти ҳаррӯза тарҳрезӣ гардидааст.
چنین امکانات برای خواهشمندان در مرکز سودا و خدمترسانی و فراغتی سیوم مال پیشنهاد گردیده طریق مرکز خدمترسانی بانکی بانک بین المللی تاجیکستان که به نزدیکی افتتاح گردید عملیات های مبادلوی، انتقال مبلغ و گرفتن آن، دادن قرض، فعالسازی صورت حساب، پرداخت انداز و دیگر خدمترسانی ها و گرفتن پول نقد در بانکمت ها، گرفتن کارت های بین المللی ویزا و یونیون پی دوامی همگی 15 دقیقه صورت میگیرد. خدمترسانی های بانک بین المللی تاجیکستان تا رفت شفافتر، با اعتمادتر و آسانتر میگردند. در شهر خوجند دوام 3 سال اخیر با تطبیق لایحه‌های بهترگردانی تأمینات آب نوشاکی در مسافت 10 کیلومتر خطهای آب نو کرده شده تأمینات آب نوشاکی با ساکنان بیناهای بلند آشانه استقامتی بهتر گردید. همزمان برای تازگی شهر، محیط زیست و زیبایی و نظرربا کردن کوچه و خیابان‌ها نقلیات نوی پرتوکشانی خریداری گردیده در گرمخانه‌های کارخانه واحد دولتی کمونالی سرریاست آبادانی و خواجگی منزلی و کمونالی شهر پرورش گل و بوته‌های آرایشی به راه مانده شده است. گزارش محمود احمدزاده و دلشاد یوسفی. در شهر خوجند با مساعدت حکومت جمهوری تاجیکستان با تطبیق لایحه‌های بهترگردانی تامینات آب نوشاکی مرحله 1 2 3 وضع تامینات آب نوشاکی برای 54000 مشتریان بهتر کرده شده است. در برابر کارهای انجام شده عاید به نصب نسازهای بلند اقتدار در مسافت 10 کیلومتر قبورهای آبگذر نو کرده شد. برای تامین ساکنان بناهای بلند آشیانه استقامتی با آب نوشاکی 5 انشاءات آب تامین کنی عمل می‌کنند و برای سالمی اهالی و پیشنهاد آب تازه نوشاکی در نزد کارخانه واحد دولتی خوجند آب و کانال تحلیلگاه مخصوص تعمیر با تجهیزات ضروری تامین کرده شده. همروزه متخصصان از هر منطقه نمونه گرفته وضع آب تازه نوشاکی را سنجیده بعد پیشنهاد ساکنان می‌نمایند. همزمان با تعمیر و تجدید انشاءات پرتاب تازه‌کنی، وصل قبورهای نو و کار پرثمر و خدمترسانی بهتر در این سمت مساعده نمود. در شهر خوجند زیاده از 10 کیلومتر قبورهای کلان حجم خط آب نوشاکی عوض کرده شد و زیاده از 7 کیلومتر قبورهای کلان حجم تشناب عوض کرده شد. برای بهتر گردانیدن وضع کارگاه تکنیکا از جمله اکسکاواتر، ماشین هیدرودینامیکی ما از طرف لایحه قبول کرده گرفتیم. امروز در ساحل راستی دایره امور دیسپچری از نو ساخته شد که برای کارگرها و قبول نمودن مشتریان ساحل چپ و راست می باشد. همزمان بهر تازگی شهر سری وقت بیرون کردن پرتوهای معیشی از محل اهالینشین، جایهای مخصوصی پرتوهای دیواربندی کرده، قوطی‌های پرتوهای رنگ و بار و برای گرفتن انتقال سری وقتی پرتوها تکنیک‌های نوی پرتوکشانی خریداری گردیده است. تطبیق لایحه‌های کلان حجم بسیار امکاناتی کلان داد که سطح و صفتی خدمترسانی‌ها در همین سمت بلند برداشت شود. با بنیاد بناهای نوی استقامتی باغ و گلگشت‌ها و موضع‌های کبودیزارکنی در مجموع آباد و نظرربا گشتن کوچه و خیابان‌ها طلبات به گل و بوته‌ها و درختان آرایشی زیاد می‌شود. برای تامین این طلبات در گرمخانه‌های کارخانه واحد دولتی کمونالی سرریاست آبادانی و خواجگی و منزلی و کمونالی شهر خوجند پرورش گل و بوته‌های آرایشی و نهال‌ها را به راه ماندند. در یک سال برای گلزار و نظرربا نمودن کوچه و خیابان‌های شهر خوجند قریب 1 میلیون گل و بوته‌ها استفاده می‌شود و امروزه به راه ماندن پرورش گل از تخمی و کوچه گل در گرمخانه‌ها برای تامین این طلبات راه‌اندازی گردیده است. اگر از یک طرف گرمخانه‌ها پرثمر استفاده گردد، از جانب دیگر گل و بوته‌های آرایشی به محل مطابق استحصال می‌گردد که با شنانیدن در موضع‌های کبودیزارکنی و نشونمای خوب این گل و بوته‌ها به شهر خوجند زیبایی می‌بخشند. در موسم امسال‌های کبودیزارکنی در شهر لیوکان نشانیدن 9000 بیخ نهالی درختان سایه افکن و همیشه سبز و 10000 گل و بوته‌های آرایشی شنانیده می‌شود. در دایره یک اقدام عمومی با اشتراک وسیع ساکنان قریب 5000 نهالی درختان همیشه سبز و آرایشی شنانیده شد. گزارش همکاران ما در این خصوص تهیه شده است. وابسته به موسم مساعد نهالشینانی و کبودیزارکنی در شهر لیوکند حشر عمومی تشکیل کرده شده در آن مسئولین و کارمندان تمام تشکیلات و اداره‌های شهری فعالانه شرکت نمودند. طبق نقشه چهاربینی‌های موسمی بخش حفظ محیط زیست امسال در شهر لیوکند شنانیدن 9000 بیخ نهالان همیشه سبز و سایه افکن و آرایشی و 10000 گل‌های گوناگون از جمله صدبرگ و لاله به نقشه گرفته شده است.
موافق اطلاع در حدود شهر لیوکند خواجگی‌های مخصوصی نهالپروری فعالیت می‌نمایند که برابر تامین طلبات شهر همزمان برای دسترسی دیگر شهر و ناحیه‌ها با نهالان گوناگون خوش‌صفت در موسم کبودی زارکنی مساعدت می‌نمایند. در این تدبیر اکولوژی نیز نزدیک به 5000 بیخ نهالان خوش‌صفت همیشه سبز و آرایشی از نهالخانه‌های شهر دسترس کرده شده با رعایت طلبات و قاعده‌های آگروتکنیکی شنانیده شد. امروز ما 4895 بیخ درختان سایه افکن آرایشی همیشه سبز شناندیم در شهر. این درخت‌ها رو ما از خواجگی دهقانی بابای قوتعلی از همین حکومت کننده همین شهر لیوکند انتخاب کردیم با صفت بلند که این درخت‌ها علاقه 2-3 ساله عمر دارند که با همین سبب اینا رو انتخاب کردیم برای سرسبز گشتن دیارمون و در آینده کوشش به خرج میدیم که برای سبزیش برای نگهداری این نهال‌ها چاره‌اندیشی نماییم. ساکنان شهر لیوکند با جانبداری از سیاست آبادگرانه حکومت مملکت عزم دارند که با راه اندازی نمودن چنین اقدام‌های سازندگی در سرسبز و خرمگردانی شهر، دهه و محله، کوچه و حولی و در مجموع در بهداشت حفظ محیط زیست سهم مناسب گذارند. زیرا زیبا و آزاده کردن هر یک گوشه و کنار، دهه و محله، گرد و اطراف اداره و تشکیلات و منزل زیست، شنانیدن درختان زیاد آرایشی و همیشه سبز، گل‌های گوناگون موسمی که همزمان به سلامتی انسان فایده داشته باعث بالیده خاطری و روح بلندی ساکنان و مهمانان می‌گردد از مسئولیت بلند هر یک ساکن شهر درک می‌دهد. ما کارمندان حفظ محیط زیست کوشش به خرج داریم که برای سرسبز و زیبا گرداندن گوشه دیارمان سهم خود را گذاریم. طبق نقشه به ما واگذاشته شده امروز در شهر لیوکند شناندن گل صدبرگ 16560 بیخ شنانده شد. گل صدبرگ 54000 قلمچه کرده شد. 3450 گل لاله شنانده شد در شهر لیوکند. طور مسئولین بخش حفظ محیط زیست ابراز داشتند بهر سری وقت و با صفت انجام دادن نقشه نهال شنانی و کبودی زارکنی در شهر لیوکند شرایط‌های مساعد فراهم میباشد. در این برابر هر هفته روزهای استراحتی ساکنان و کارمندان کسب و کار گوناگون در حشرهای عمومی فعالانه شرکت نموده توسط شنانیدن نهالان سایه افکن و همیشه سبز و گل و بوته‌های آرایشی در سالمگردانی محیط زیست سهم ارزنده خود را می‌گذارند. تورعلی صاحب نظر، پرویز سفر از شهر لیوکند برای برنامه اخبار. برای رشد ساحه کرمک پروری، زیاد نمودن میدان توتزار و همچنین وسیع نمودن سمت فعالیت طبق پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان زمین توتزار به مدت 10 سال از پرداخت یگانه اندازه زمین و شخصان حقوقی که با کارکرد پیله و استحصال متاعهای دستی مشغولند از پرداخت انداز آزاد کرده می شوند. با اندیشه مسئولین جمعیت سهامی کشاده پیله تاجیک در ولایت سوخت این امتیاز دولتی برای رشد ساحه بنیاد توتزار نو و استحصال متاع ابریشمی مساعدت می نماید. گزارش همکاران ما در این خصوص تهیه شده است. دوام 5 سال آخر در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت حجم استحصال پله قریب 3 برابر کم شده. سال 2019 اگر دورنما 315 تن را تشکیل داده باشد، در سال 2021 با معلومات آماری به 163 تن رسیده است. سال از سال کاهش یافتن حجم استحصال پله اگر از یک طرف تاثیر محیط، آب و هوا، سردی اول فصل بهار و کمبار آمدن برگ توت ارزیابی شود، از جانب دیگر نمودن جایهای مخصوص کرمک پروری و هوسمندی کم ظاهر کردن اهالی خواجگی‌های علاهیده ارزیابی می شود. اما سال از سال در بازار جهانی نرخ ابریشم افزایش یافته. از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان بهره از نو رشد دادن این ساحه سردرآمد برنامه رشد کرمک پروری و کارکرد پله برای سالهای 2020-2024 قبول گردیده. هدف برنامه مستحکم نمودن منبع خوراکی کرمک ابریشمی، کارهای توت پروری و افزون نمودن حجم استحصال پله می باشد. و معلومات مسئولین فیلیال جمعیت سهامی کشاده پله تاجیک در ولایت سوخت، میدان توتزار در شهر و ناحیه‌های ولایت 925 گکتار بوده 4 میلیون و 600 هزار بیخ درخت توت موجود است و در دایره برنامه میبایست سال 2021 390 هزار بیخ درخت توت شنانیده شود. اما در یک سال از این نزدیک 36 هزار درخت توت شنانیده شده است. وابسته به بلند نمودن نشان دهنده های ساحه، هوسمندی خواجگی ها، جلب اهالی به کرمک پروری، زیاد کردن میدان توتزار، استفاده امکانیت ها، در پیام سالانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و کرمک پروران، شخصان حقوقی که به استحصال و کارکرد پله مشغولند امتیازها داده شد
که عالمان متخصصان ساحه این توجه دستگیری را برای رشد ساحه کرمک پروری و کارکرد آن منفعت بخش ارزیابی میکنند. کرمک پروران گرچند که موسمی باشد هم از این مهنتی پرثمر خود در برابر وضع اولیوی خود کارگاه‌های صنعتی را با اشیاء خام تامین میکنند و خیلی سریع وقتی است که در پیام خود محترم پیشوای ملت اوید به مسئله از انداز و اندازبندی ها آزاد نمودن میدان های توزر استحصال پیله و همچنین کارکرد محصولات پیلگی را قید کردند که این جهتی در آینده دوره به دوره هوسمند نمودن کرمک پروران با جایهای چخیلی که گفتیم کاری ایراوگی تامین نمودن کارگاه ها و البته سهم گذاشتن برای اقتصادیات کشور یک عامل خیلی هم بزرگ شده میتواند. پیله نیز چون پخته همچون اشیاء خام صنعت سبک برای مملکت اهمیت مهم اقتصادی دارد و در صورت کارکرد پرره آن باعث تشکیل جایهای نو کاری، استحصال متاع و دیگر محصولات ضروری گردیده صادرات آن به خواجگی‌های استحصال کنندگان منفعت کلان می‌آورد. در شهر خوجند کارخانه ویتیسیلک فعالیت دارد که به کارکرد پیله و استحصال ابریشم مشغول است که از 163 تن پیله استحصال شده 16 از 6 تن پیله تر را کارکرد نموده است که خیلی کم میباشد. کرمک پروران از محصول مهنت خود پیش از همه اگر به حساب میانه اگر 40-50 کیلوگرم پیله گیرند در نرخگذاری امروزه نه کم از 500 سومون برای خود در موسم یعنی 15-16 روز یک مبلغ علاوه‌ای گرفته میتونند. وابسته به اجرای نشاندادهای پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای استحصال پیله در سال 2022 به ولایت سوغد 11330 قطعه تخمه کرمک وارد شده است. و عالمان ساحه متخصصان دایر به عامل‌های با اعتماد استحصال پیله ابریشمی، رشد ساحه، امکانات‌ها و تطبیق تجربه‌های پیشقدم ساحه، استفاده تکنولوژی و اینواسیونی استحصال پیله، نقشه عمل تهیه و در آینده آن را باید تطبیق نمایند. با مقصد حمایت منفعت‌های حقوق استعمال کنندگان 65 مرکز تامینات بخطری عضوخواری در شهر و نویای جمهوری و 22 مرکز تشخیص بخطری عضوخواری در ولایت‌ها و در شهر و نویای جمهوری عمل می‌کنند. تفصیلات بیشتری موضوع در تهیه نوردین قربان و بهادر قربانزاده. با مقصد تامین نمودن شهروندان با محصولات صفتاً بلند و بخطر عضوخواری در دایره برنامه‌های مخصوص توجه همیشگی روانه گردیده از آغاز صاحب استقلالی تا این جانب ده‌ها برنامه‌های دولتی در این سمت قبول کرده شدند. عملی شوی برنامه‌های صحوی باشند امکان دادند تا زمینه‌های رشد در کشور تامین کرده شود. در این روند با تشبث به واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و تطبیق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان کمیته بخطری عضوخواری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شد. از روزهای نخستین تأسیس یابی کمیته مذکور فعالیت خود را در اساس سندهای معیاری و حقوقی ساحه، قانون جمهوری تاجیکستان درباره بیتوری، درباره کرانتین و محافظت رسانه، درباره نظام اجازه‌دهی و طلبات سازشنامه‌های بین‌المللی به راه مانده، وظیفه‌های مخصوص نظارتی، اجازه‌دهی و فونکسی‌های دیگر ساحه‌های بیتوری، زادپروری، فیتوسانیتاری، کرانتین رسانه و تخمی را به عهده دارد. 17 مرکزی به خطر عضوخواری در شهر نویا توبه فعالیت میکنند که به واسطه در سمت بخطری محصولات کشاورزی اینچنین در سمت کارهای طبابتی چوروا و سمت فیتوسانیتاری زادپروری کار و فعالیت میکنند. یکی از هدفهای استراتژیایی مملکت این تامین امنیت عضوخواری میباشد. کمیته بخطری عضوخواری بخطری محصولات را در تمام کشور نظارت میبرد و اینچنین رفع کمبودی ها و برطرف نمودن بیماری های مخصوصا خطرناک را از بین میبرد. جهت اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره برنامه بخطری محصولات عضوخواری برای سالهای 2019-2023 واگذار شده است. از طرف ریاست‌ها و ساختارهای کمیته بخطری عضوخواری کارهای نظررس انجام داده شده، روند مساعدت در تامین وضع اپیزودی و اپیدمیولوژی در کشور عملی کرده می شود. حالا در مملکت 65 مرکز تامینات بخطری عضوخواری در شهر و ناحیه‌های جمهوری، 22 مرکز تشخیص بخطری
бехатарии узуқаворӣ дар вилоятҳо ва дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ 65 озмоишгоҳи таъмини бехатарии узуқаворӣ дар бозорҳои истеъмолӣ фаъолият доранд, ки корҳои назаррасро ба сомон расонида ба дастовардҳои хубу назаррас ноил гардидаанд. Инчунин дар гузаргоҳҳои сарҳадии ҷумҳурӣ 37 нуқтаи назорати давлатии бехатарии узуқаворӣ барои назорати раванди воридот, содирот ва транзити маҳсулоти узуқаворӣ фаъолият дошта, бо мақсади ба талаботи стандартҳои байналмилалӣ мутобиқ намудан ва сарфаи вақти соҳибкорон дар 8 гузаргоҳи сарҳадӣ озмоишгоҳҳои аввалияи назди сарҳадӣ таъсис дода шуда, бо таҷҳизоти зарурӣ муҷаҳҳаз гардонда шуданд. Аз солҳои аввали ташкилёбӣ кумита ҷиҳати пешгирии бемориҳои сироятии хафнок, воридшавии маҳсулоти узуқавории пассифат ва ба саломатии шаҳрвандон зараровар ва риояи талаботи мақомоти бехатарии узуқаворӣ бо роҳи сафарбаркунии мутахассисони бо таҷриба аккредитатсияи 37 корхонаи истеҳсолии мамлакатҳои хориҷиро, ки аз онҳо ба ҷумҳурӣ борҳои таҳти назорати байторӣ қарор дошта ворид мегарданд, гузаронидааст. Ҳамасола аз ҷониби мутахассисони кумита бо мақсади пешгирии бемориҳои сироятии чорво дар байни ҳайвонот ва паррандаҳо чорабиниҳои пешгирӣ ва табобатӣ гузаронда шуда, дар манбаъҳои носолим чорабиниҳои солимгардонӣ татбиқ карда мешаванд. Дар доираи нақша чорабиниҳои 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, кумитаи мазкур як қатор тадбирҳои ободониву созандагиро роҳандозӣ намуда, аз ҳисоби маблағҳои махсус дар шаҳрҳои Кӯлоб, Турсунзода, ноҳияҳои Данғара, Рашт, Зафаробод марказҳои таъминот ва ташхиси бехатарии узуқавориро сохта ба истифода додааст. Дар оянда кормандони кумитаи бехатарии узуқавории назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти худро дар асоси дастуру супоришҳои пешвои миллат Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти таъмини бехатарии узуқаворӣ, ҳифзи солимии аҳолӣ, ҳимояи манфиатҳои миллӣ ва ҳуқуқи истеъмолкунандагон ба роҳ мемонанд. Нуриддини Қурбон, Баҳодур Қурбонзода, Фирӯзи Мусо барои барномаи Ахбор. идомаи барнома. Дар ҷумҳурии Тоҷикистон беш аз 8 миллион истифодабарандаи телефонҳои мобилӣ ба қайд гирифта шудааст. Истифодаи барзиёди телефони мобилӣ дар баробари манфиат зарарҳои зиёд дошта метавонад инсонро ба бемории саратон ва ё фаромӯшхотирӣ оварда расонад. Гузориши Хуршедаи Наҷмиддин. дар асри пур аз таҳаввулот ва дигаргуниҳои равонӣ ва технологӣ, таъсири телефонҳои мобилӣ беш аз пеш дар афкори наврасону ҷавонон ва кӯҳансолон мушоҳида мешавад. Бо зуҳури ташвишҳо ва парешонхотириҳо дар дунёи ҷаҳонӣ шудан, телефонҳои мобилӣ ба ҳайси абзори васлгар ва саҳлкунандаи баъзе аз мушкилоти зиндагӣ он ба яке аз василаҳои ташвишовар мубаддал гаштааст. таъсири мусбӣ ба саломатии инсон пеш аз ҳама вақте ки аз меъёр гӯем ки дар як шабонарӯз зиёд истифода мекунам, яъне метавонад пеш аз ҳама ба ҳолати рӯҳию равонии инсон таъсир расонад. ва дар дуюм ҳолат албатта вақте ки бубинед ҳатто аз овони кӯдакӣ, аз овони ҷавонӣ, аз овони наврасӣ бештар ҳатто кӯдакон имрӯз яъне ки бо истифодаи телефонҳои мобилӣ бештар машғул ҳастанд. Масалан дар таълим тарбияи фарзанд бештар падару модар аз ин дастгоҳҳо истифода мебаранд, ки албатта ин аз ҳамон овони кӯдакӣ, аз овони рушди малакаи кӯдак бениҳоят зарари мусбӣ мерасонад. ҷанбаҳои хуби телефонҳои ҳушманд ин пеш аз ҳама истифода ва фаъолият дар шабакаҳои иҷтимоӣ в дунёи маҷозӣ ва огаҳӣ ба хабару иттилоот ба шумор меравад. Аммо дар баъзе маврид телефонҳои мобилӣ насли нави ҷаҳонро гиребонгир кардааст, ки машғулият дар он ва иштирок дар саҳифаҳои шабакаҳои иҷтимоӣ бисёриҳоро дур аз хештан кардааст. чӣ қадаре ки вақти гуфтугӯ бо телефон зиёд бошад, ҳамон қадар таъсири он ба организми инсон зиёд мешавад. Барои ҳамин ҳам гуфтугӯ бо телефон бояд кӯтоҳ бошад. Телефони мобилӣ ва компютер дар баробари осон намудани ҳаёти инсон ҳамзамон метавонанд вобастагии ҷиддиро, махсусан дар кӯдакону наврасоне ки ҳоло ҳамчун шахсият ташаккул наёфтанд ва осон ба таъсири маҳвкунандаи нурафканиши телефонҳои мобилӣ дода мешаванд, бо варзиш машғул шуданро фаромӯш мекунанд, аз китобхонӣ ва муоширати воқеиву табиӣ бо дӯстону ҳамсабақони хеш бенасиб мемонанд. чунки дар имрӯза ҷомеа бештар ба назар мерасад ҷавонон ва хусусан наврасон бо истифода аз гӯем ки ин технологияи муосир истифода мекунанд ва инам албатта ба саломатии онҳо бениҳоят зарари ҷиддӣ мерасонад, чунки дар ҳангоми гӯем ки наврас будан, ҳангоми кӯдак будан, ҳангоми вақте ки ҷавон аст шахс, дар ин марҳила яъне ки рушд ва инкишоф ёфтани организм ба
гӯем ки дар маврид аст вақте ки аз телефонҳои мобилӣ бисёр истифода мекунанд бибинед ки соатҳои дароз ҳатто шабонарӯзӣ бештар истифода мекунанд албатта метавонад ба пеш аз ҳама ба ҳолати рӯҳии равонии онҳо баъдан ба ҳолати гӯем ки ҳатто ба системаи такяву ҳаракати онҳо метавонад зарари мусбӣ расонад. ба андешаи коршиносон фаъолияти гурӯҳӣ ва қадам задан дар табиат беҳтарин василаи дурӣ ҷустан аз телефонҳои ҳамроҳ аст. агар ки мо бо телефонҳои мобилӣ агар ки бевосита кору фаъолиятамон вобастагӣ дошта бошад албатта яъне ки дар як рӯз чуне ки мо қайд кардем яъне ки на зиёда аз ним соат бояд истифода карда шавад ва ҳангоми дарёфт кардани маълумот ҳангоми гирифтани гӯем ки маълумотҳои муфиде ки барои мо лозим ҳастанд яъне дар интернет яъне ки на зиёда аз 2 соат истифода карданро тавсия дода мешавад ки инам бошад яъне ки дар миқдорҳои муайяни рӯз яъне ки як вақти дуру дароз не яъне ки дар як рӯз аз 2 ва ё 3 маротиба метавонем онро истифода кунем. истифодаи бемаҳдуди телефонҳои мобилӣ рӯз аз рӯз баробари манфиат зарарҳои зиёдеро ба рӯҳу равони инсонҳо бахусус насли наврас ба вуҷуд овардааст. мутахассисон тавсия медиҳанд ки аз истифодаи зиёди телефони мобилии худдорӣ намоянд зеро бар асари таъсири он бемориҳои зиёди марговари муайян гардидааст ки эҳтимол аз сабаби асосии он истифодаи зиёди телефонҳои мобилӣ бошад. хуршедаи наҷмиддин, фирдавси бобуназар, убайдуллои саидвалӣ, ахбор. дар яке аз ҷамоатҳои деҳоти дурдасти ноҳияи рашт аз ҷониби кормандони сабти асноди ҳолати шаҳрвандии вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади баландбардоштани маърифати ҳуқуқии сокинон корҳои фаҳмондодиҳӣ гузаронда шуда ба 60 нафар оилаи ниёзманд ба таври ройгон шаҳодатномаи таваллуд дода шуд. хабарнигорони мо аз ноҳияи рашт гузориш медиҳанд. дар асоси барномаи рушди созмони милали муттаҳид шурӯъ аз соли 2016 лоиҳаи дастгирии ислоҳоти низоми сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ҷумҳурии тоҷикистон амал мекунад ки ҳамзамон марҳилаи дуюми он босамар татбиқ мегардад. дар робита ба татбиқи лоиҳаи мазкур ва иҷрои бандҳои нақшачорабиниҳои раёсати сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2021-2022 услуби сабти асноди ҳолати шаҳрвандии сайёр ташкил карда шуд. дар доираи он аз ҷониби масъулони сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳияи рашт дар 3 ҷамоати деҳот аз ҷумла ба номи Нусратулло Махсум, Гули Сурх ва Навдӣ тавассути сабти асноди ҳолати шаҳрвандии сайёр ба 60 нафар ройгон шаҳодатномаи таваллуд дода шуд. бояд гуфт ки сабти асноди ҳолати шаҳрвандии сайёр ҷиҳати таъмини саривақтии шаҳрвандон бо ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи асноди ҳолати шаҳрвандии ҳолатҳои таваллуд ва вафот инчунин расонидани машваратҳои ҳуқуқӣ вобаста ба масъалаҳои ба қайдгирии давлатии асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар ҷамоати деҳоти шаҳру ноҳияҳои дурдаст амалӣ карда мешавад. тадбири мазкур имкон фароҳам меорад ки сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар асоси қонунҳои амалкунандаи соҳаи мазкур анҷом дода шуда ба ин васила дар баланд гардидани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон низ заминаи боэътимод гузошта хоҳад шуд. дар соли 2022 низ бо дастгирии вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон дар дигар шаҳру ноҳияҳои дурдаст ба хусус рашт ва нуробод чунин иқдом роҳандозӣ карда шуда оилаҳои ниёзманд ройгон бо шаҳодатномаи таваллуд таъмин карда мешаванд. имрӯз ба тариқи фаҳмондадиҳӣ аз тарафи вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон ба 5 нафар шаҳрвандони оилаҳои камбизоат ба тариқи ройгон шаҳодатномаҳои таваллудро дастрас намудем. мақсад ва ҳадафҳои лоиҳаи мазкур ин такмили қонунгузории амалкунандаи соҳаи сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ, ташкили низоми ягонаи марказонидашудаи ҳуҷҷатҳои сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ба шакли электронӣ гузарондани тамоми ҳуҷҷатҳои сабт ва баланд бардоштани иқтидори низоми сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва дастгирии техникӣ мебошад. бо мақсади баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии сокинон аз ҷониби масъулони сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳияи рашт мулоқот баргузор карда шуд. дар вохӯрӣ таъкид карда шуд ки баъди таваллуди тифл волидайн барои фарзандон бояд саривақт шаҳодатномаи таваллуд гиранд. идомаи ахбор. дар пайравии иқдомҳои хайрхоҳонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба қисмҳои низомии ноҳияҳои Рашт ва Лахш кӯмак расонида шуда, ҳамчунин барои онҳо дастархони идона ороста шуд. гузориши ҳамкорони мо. намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Нуробод аз қисмҳои низомии ноҳияҳои Рашт ва Лахш дидан карда баробари расонидани кӯмакҳо аз шароити хизмату зисти афсарону сарбозон аз наздик шинос шуданд.
мақсади шиносоӣ бо афсарону сарбозони қисмҳои низомӣ дар партави ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон инчунин расонидани кӯмаку дастгирии қисмҳои низомӣ мебошад. дар оғози шиносоӣ аз қисми низомӣ воқеъ дар маҳаллаи Сомониёни ноҳияи Рашт намояндагони ноҳияи Нуробод баробари расонидани кӯмак аз қабили хӯрокворӣ бо афсарону сарбозон суҳбату вохӯрӣ намуданд. дар ин қисми низомӣ қариб аз ҳамаи минтақаҳои ҷумҳурӣ афсарону сарбозон хизмати ватан модарро адо намуда баҳри ҳифзи марзубуми кишвари азизамон ҳамеша омода мебошанд. ҳангоми боздиди намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Нуробод дар қисми низомии ноҳияи назди сарҳадии Лағш бо афсарону сарбозон ва сокинони деҳот суҳбату мулоқоти самимӣ баргузор гардид. дар ин мулоқот зикр гардид ки дар қатори афсарону сарбозон мардуми ноҳия ҳамеша омода мебошанд то ҳар як порча хоку оби ин сарзамини бииштосоро чун гавҳараки чашм ҳифз намоянд. афсарону сарбозони қисмҳои низомӣ ҳудуди ноҳияи Лағш хизмати ватанро қарзи шаҳрвандии худ маънидод карда ҳамеша омода мебошанд то марзу буми ватанро ҳифз намудаву баҳри он ҷони худро нисор намоянд, зеро дӯст доштани ватан барои онҳо шарафу муқаддас мебошад. дар ин мулоқот намояндагон қайд намуданд ки солҳои соҳибистиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон базаи моддии техникии қисмҳои низомӣ ва шароити зисту хизмати афсарону сарбозон боз ҳам беҳтару хубтар гардида ҳамасола шумораи зиёди ҷавонони синни даъватӣ барои хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ омода мебошанд, зеро онҳо барои худ хизмати аскариро мактаби ҷасорату мардонагӣ медонанд ки ин амали онҳо боиси ифтихору сарбаландии волидон мебошад. дар ин мулоқоту вохӯриҳо бо афсарону сарбозони қисмҳои низомии ҳудуди минтақа намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияҳои Нуробод ва Лағш аз сарбозони шуҷоъу далер даъват ба амал оварданд то онҳо ватани худро дӯст доранд, вазифаҳои хизматии худро сарбаландона адо намуда барои ҳифзи марзу буми кишвари азизамон ҳамеша омода бошанд. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода, барои барномаи ахбор аз минтақаи Рашт. бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилооти ахбор ба анҷом расид. бароятон беҳтарин хушиҳои зиндагиро таманно дорем. саломат бошед.